día le digamos a Dios que more en Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Por la gracia de Dios, nosotros estamos teniendo congreso de líderes cristianos. Por primera vez en esa ciudad de Santiago, nosotros estamos haciendo.
El día hoy, desde 9 de la mañana hasta en la tarde, estamos escuchando la palabra de Dios. Cada noche, desde hoy, cada noche nosotros tendremos seminario bíblico. ¿Es cierto? Por eso están participando los hermanos juntos, están llegando. Entonces, en esta noche quiero invitar Pastor Mario Verdugo, quien está pastoreando en Alto Hospicio, para que ore en este momento, por favor. Pase adelante por acá. Pastor Mario Verdugo siempre nos acompaña. Él ha graduado de Good Theology School de Misión Buenas Nuevas, por eso hoy en día está acompañado. Bienvenido, pastor. ¿Puede saludar? ¿Y puede orar? Buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Creo que ha sido un día muy especial para cada uno de nosotros. Y ya terminando la jornada, para que el Señor prepare nuestra mente, nuestro corazón, vamos a orar al Señor. Amén. Le invito a ponerse de pie. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario para darnos salvación. A esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, preparando nuestro corazón y toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Dios mío, para que podamos recibir tu palabra. Así también te pido, Señor, por el expositor, el predicador, úsale, Señor, para tu gloria como instrumento en tus manos. Así, Señor, toma el control de cada uno de nosotros, los coordinadores, de todo lo que se está haciendo en este lugar, Señor, para que tu gracia, tu misericordia pueda alcanzar a muchos, Señor. Sabemos que ha sido un día especial, maravilloso, hemos escuchado tu palabra, tu evangelio, pero aún tienes algo más para nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, amén. Muchas gracias. Tomen asiento. Yo encontré al pastor Oxupan en el año 1990, hace tiempo, ¿no? Casi 30 años atrás. 33 años ya está pasando. Cuando yo tenía 24 años, era jovencito. Durante muchos años yo estaba siendo como religioso, tanto quería solucionar mis pecados. Por eso un día yo estaba pensando, yo soy pecador, cuando me muero me voy al infierno. ¿Qué hago? Orando al Señor, porque muchos pastores me enseñaban que tiene que arrepentirse por la oración, así, ¿no? Pero yo estaba orando y estaba pidiendo al Señor perdón, pero nunca estaba llegando a certeza de la fe. Nunca podía sentir como libre de pecado. Aunque está escrito en Romanos capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me recordaba, memorizaba este versículo, pero yo no puedo decir que para mí no hay condenación, nada, sino que siempre me llegaba condenación. Pero un día Dios me permitió escuchar el evangelio por medio de un evangelista de Misión Buenas Nuevas, donde estaba pastoreando el pastor Oxupan, la ciudad de Daejeon, 1990. Escuchando una palabra me llegó en mi corazón. San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo yo estaba recordando, usaba, cantaba, pero en aquel día, ¿no? Dios me hizo entender. Para mí existe el tiempo pasado, presente, futuro.
pero para Dios solamente existe el tiempo eterno. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo cargando el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Así llegó entendimiento. Y luego Hebreos capítulo 9, el versículo 12, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente ya fue perdonado, cancelado todos mis pecados. Y llegó una promesa en mi corazón. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Con esa palabra ya Dios me hizo cambiar totalmente. Por eso hoy en día estoy siendo muy contento, feliz. Por la gracia de Dios estoy invitando a los pastores fuera de Chile, ¿no? Acá está participando pastora Marta Monar, la que estaba estudiando por nosotros en el tiempo de pandemia, casi más de 1 año y medio. Ella estaba aprendiendo la palabra de Dios. También pastor Mario Verdugo, hasta ahora, casi 3 años, está estudiando la palabra de Dios. También está participando pastora Esther Sandoval, por favor, levante su mano, ¿no? Siempre nos acompaña. Por eso, hoy en día estoy pensando, ¿no? Este evento muy especial, muy lindo, invitándolos muchos pastores. No estamos enseñando sobre denominación, sino que compartiendo la Biblia, la palabra de Dios. No solamente nosotros podemos enseñar, sino también estamos aprendiendo. ¿Sabe que hay programa para Especial Futuro? El día 28 de abril y 29 de abril, como viernes, sábado, invitando al pastor Pablo Sin, quien está pastoreando en México. Nosotros queremos invitar a todos. Otra vez vamos a participar Congreso del Líder Cristiano. En este momento quiero invitar grupo que formaron con Pedro Kim de Colombia, también un matrimonio de Perú y hermano Grigori. Es muy agradecido a ellos porque ellos alaban al Señor. En esta noche vamos a escuchar la alabanza, Ensamble Esperanza. Y luego solo de Jesús la sangre, luego último, nadie como tú. Entonces está preparando, ya está listo. Entonces vamos a invitar a escuchar la alabanza, por favor. Vamos a dar aplausos. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Sí, en el Señor todo es bueno, amén. Por eso vamos a continuar con nuestro programa. Antes del mensaje principal de nuestro expositor, vamos a cantar unas cuantas alabanzas. La primera se llama Solo de Jesús la sangre. Lo único que nos puede redimir, ¿qué es? La sangre de Jesucristo, amén. Es por eso que vamos a cantar esta alabanza, y cuando salga la letra ustedes nos pueden ayudar también en el coro. Es muy fácil de aprender, y si la conocen, mucho mejor. Tu sangre habla mejor que todo el amor que toda esta tierra hay. Justicia para mí, sé para mi favor.
Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sí, para mi favor. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor y de su corazón. Un camino nos abrió, cerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, su sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Vamos a cantar una alabanza más. Es una alabanza de adoración que se llama Nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú.
por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Gracias. Nosotros estamos preparando este seminario bíblico para invitar a todos los pueblos de Santiago. Por eso estamos transmitiendo este evento por medio de YouTube, Facebook. Y algunos pastores me preguntaban, ¿no? ¿Hay costo de entrar en este seminario? Me preguntó en esta tarde. La verdad que no hay costo, ¿no? Es gratis. Mañana espero que inviten a algunos conocidos en esta hora, 7 de la noche. Entonces ahora vamos a invitar al expositor principal de este seminario bíblico, Pastor Shimon Bom, quien nos dará la palabra de Dios. En esta mañana ha llegado con su esposa en este lugar. Por eso nosotros podríamos escuchar la palabra de Dios. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? Vamos a invitar con gran aplausos. Som ach isikachu.
kunan paqarin primera vez qhawariykichis kuna iskay kutitaña qhawasaykichis y astawan qayllaña qankunamanta qhawarikuni. Ñuqaqa askha runaspaq ñawpaqa inpi yachasqa kani sayta, pero kunanqa kharkatisani qankuna ñawpaqaykichispi. Imaraykuchus kay chika runa ñawpaqaypi manchay k'achas qhawakunkichis. Ñuqa t'ukuriq kani mana fieru kasqayta sino k'acha musu kasqayta, pero kayman chamuspa qhawarikuni pantasqa kasqayta. Kaypi riqsikuyta atini chaymantapis graciasta Diosman quni. Tukuy runas pantasqas tiyanku. Kunan ch'isi qhawarillasuntaq Romanos librota tawa t'aqayninpi chunka qanchisniyuqmanta iskay chunka pisqayuq kama ñawirisunchis. Dios manta qillqaspiqa ni tukuy runata tatankanaykipa kurayki nispa Abrahampaq kay Diospi creqqa pichus wañusqaman kawsayta qon manaraq kanchu chay imastapis sutinmanta waqyan qankunapis hina chay Diospi manaña ni ima suyakunapaq hina kasaqtin Abrahamqa creerqa suyakurqataq ajinapi ashkha runataq tatan kananpaq payman nisqa kasqanman hina ajina kanqa miraynikichayqa nispa chaypacha payqa ancha machuña karqa pachaq watayuq hina cuerpuntaq mana yuyananpaq hinachu karqa hinallataq warminpis manaña wawayuq kananpaq hinachu karqa chaywanpis Abrahamqa creerqallapuni manallataq iskayrayarqachu manapis creenmanchu hina astawanpis creerqapuni Dios qusaq nisqanpi creypitaq kallpachakurqa Diosta yupaykachaspa tukuy sunqu Abraham ajinallatataq yacharqa Dios atiniyuq kasqanta tukuy qusaq nisqantapis hunt'ananpaq chayrayku Abrahamqa creesqanrayku Diospaq payta chiqan runapaq qhawarqa chanta mana Abrahamllamantachu qillqasqa karqa Diosqa chiqan runapaq qhawanqa nispa ñuqanchikpaqpis qillqasqallataq karqa creesqanchiqrayku Diospaq chiqan runapaq qhawananchikta pipichus creenchik Señorninchik Jesucristo wañusqanmanta kawsariyninchikpi paymi huchasninchikrayku wañunanpaq churasqa karqa kawsarichisqataq karqa chiqan runapaq qhawasqa kananchikpaq. Palabrallata qhawarispa imatachus nin chayta ñuqanchis aycha runalla kaspa sapa ukpis t'ukuyniyuq kasan chayrayku kay Diospa palabranpi creespa kay palambraqa chokan t'ukuyniywan hinamanta uqa t'aqanan tiyan t'ukuyninta Diospaq palabranpaq ñawpaqanpi chaynaqllata chiqata kayllatachu chiqa ruwasun chayqa kay kawsay creenciata allin ruwasun mana qhawarispa t'ukuyninchista imaynapis kasqanta t'ukurispa mana importaspa t'ukuyninchista
Dios pa palabranchus nin hinata ajina kasan. Ajina kachun? Ñoqa t'ukurini huchaw kasqayta, pero Dios pa palabra nin cheqan zuna kasqayta. Mayqintaq cheqan kaman t'ukuynichu Dios pa palabranchu? Dios pa palabran chay zasuniyoq kasan. Charayku t'ukuynita choqaspa Dios pa palabranpi creenay tiyan. Pero kay hasa kay hina hasalla kasan, pero mana zuna kayta creyatinchu. Mana sasa saqiyatinchu t'ukuyninta. Mana choqaspa t'ukuyninchista mana uqa palabrapi creyatinchu. Chayrayku kay fe kawsayman yaykunapaqqa t'ukuyni mana saqiwanchu. Charayku t'ukuyninchista choqananchis tiyan. Bibliapi niwanchis chaqatapuni feymanta parlawanchis. Dios mana qhawarqachu Abrahampaq obrasninta. Mana chayqa feyllata qhawarispa payqa cheqan zuna kasqanta nerqa. Chaymanta kunan paqarin parlarinchis chaqapuni chari. Chayrayku kunanch'isi qhawarisunchis imaynapichu sabran kay feyta tarirqa. Chunka pusayniyuqpi nin manaña ni ima suyaykunapaq hina kasaqtin Abrahamqa creerqa suyakurqataq hinapi ashkha zunaq tatan kananpaq payman nisqa kasqanman hina ajina kanqa miraynikiqa nispa payqa chayta uyarishllapa chaypi chayta creerqa. Kayqa kashan qallarinin kay fe kawsaymanta. Suyaypi chaypi kasan kay ruwayqa. Ima suyayta kaman kayqa? Dios nisqa Abrahamman uq wawata qunanta. Abraham qanchis chunka phisqa watayuq kasaqtin chay promesata Abrahamman Dios qorqa. Pero pay pachaq watayuq kasaqtin payqa Isaacta nasichikurqa. Chay tiempopi Sarai hisq'un phisqa watayuq karqa. Qankuna ukhupi kanchu pillapis pachaq watayuq kaq? O warmi hisq'un chunka watayuq? Imatachus nin chay tiempopi costumbre warmiqtaqa Saray costumbre tukukapurqaña. Ni imaymanamanta payqa wawa riqsiyta atirqañachu tukukurqaña. Pero payqa Isaacta nasichikurqa. Abrahampata mana feynin karqachu qallarinimanta pachakanpis. Pero Abraham feyta tarirqa. Paypaq suyaynin karqa mana creenapaq hina. Pachaq watata funt'asaspaña Abrahamqa. Saraypaq edadninqa hisq'un chunka watayuqña karqa. Hinapi Isaac nasikurqa. Chantanin Abraham cresqanta mana creenapi hina payqa suyakurqa. Chay fe karqa Abrahampata. Chay fe Abrahampata manchayta puni Diosman munayninman chayarqa. Chay feynin yupasqa karqa justicia kananpaq. Ñuqanchisri creeyta munanchis suyaypi pero qhawariyta munanchis.
ñuqanchis ch'ampapi kasaspa creita munanchis chanta qhawari munanchis hina ruwasanchis. Pero chay hinapi mana feita necesitanchischu. Uqa chayta entiendella atin chayqapuni chari. ¿Entiendechikunichu? Wakin kuti ñuqanchis qhawarinchis llakininchis chaypi feyninchis kayta munanchis. Pero allinpi kasaspa mana Diosta necesitanchischu. Hina allin kasaspa mana kay feyta llataps nita munanchichu. Hayk'aqta feyta necesitanchis ñuqanchis. Mana suyaykañachu chaypi ñuqanchis feyta qhawarita. Chaypi necesitanchis kay fe kawsayta. Pero chantapis Dios nerqa hinata. Dios chayrayku funt'an nisqanta. Hinamanta Abrahamqa feyta tarirqa. Chunka isq'uniyuq chillayninpi chay pacha payqa ancha machuña karqa pachaq watayuq hinaña cuerpontaq mana yumananpaqña hinachu karqa. Hinallataq warminpis manaña wawayuq kananpaq hinachu karqa. Chaywanpis Abraham kreyarqapuni. Tukuy chayta yachaspa payqa mana feynimanta t'akakurqachu. Ñuqanchis riqsinchis ima llakitapis feyninchisqa wañurpayan. Kunanqa nisinu funcionanqachu. Diospi creespa ima mana imapis kawsaynipi lluqsinchu. Chanta ñuqanchis kayfe kawsaytaqa chuqanchis. Pero Abraham atiparqa kay machu kasqantaña hinapis payqa thaskillarqapuni ñawpaqta. Pay imata qhawarirqa? Abraham nin payqa machuña karqa, pachaq watayuqña hina cuerpo mana yumananpaq hinañachu karqa. Hinallataq warminpis manaña wawayuq kananpaq hinachu karqa nin. Cuerponqa wañusqaspata hinaña karqa. Pero Abraham kayta atiparqa pay yacharqa kanpis machuña kasqanta. Yacharqaña imaynamantachus pay. Fey niqta payqa ñawpaqta zirqa Dios atin ruwayta. Dios kay pachata ruwan. Dios ruwan runata. Dios ruwanqa chayqa tukuy ima atikun. Dios ruwan chay imataq matikunmanchu. Hinamanta sonqo mana llawchuyarqachu nitaq feyninta chinkacharqachu. Hina feynin karqa Abraham pata. Pero ñuqanchis creyta munanchis qhawarispa ñuqanchis recién creyta munanchis. Diospi crey munanchis t'ukuyninchisman hina. Pero hina kaqtinqa mana feyta necesitanchischu. Kallpasqa mana necesitanchischu Diospi creyta. Chantapis ñuqanchis entiendella atinchis. Hayk'aqta feyta ñuqanchis necesitanchis. Qankuna entiende atinkichischu Abraham feynin niqta. Iskay chunka chillaynipi nin manallataq iskayrayarqachu manapis creermanchu hina astawanpis creerqapuni Dios cosa nisqanpi creypitaq kallpachakurqa Diosta yupaychaspa tukuy sonqo. Iskay chunka
ugniyuq chiklayninpinin Abraham allinta yacharqa Diospaq atiniyuq kasqanta tukuy qusaq nisqantapis hunt'ananpaq. Ñuqa wañusqa runaña hina kani chayqa mana imapischu. Warmipis manaña wawata riqsaq hinachu, pero Dios ruwanqa chayqa atikun. Dios atin suwayta. Abraham hinamanta feynin karqa. Iskay chunka iskayniyuq chiklayninpi. Chayrayku Abraham cresqanrayku Diosqa payta chiqan runapaq qhawarqa. Chayrayku Abraham cresqanrayku Diosqa payta chiqan runapaq qhawarqa. Imatata kaypinin? Dios feyninta qhawarqa. Abraham pata hina feynin karqa. Chayrayku Dios sayarichirqa Abrahamta. Dios sayarichirqa Abrahamta kay feypaq tatata hina. Chiqan runa kay fey kawsaymanta Abrahamta sayarichirqa. Tukuy qankuna runa masis feyniykis kanatiyan Abraham pata hina. ¿Entiendechikunichu? Chayrayku Abrahampa feynin chiqan runa kananpaq yupasqa karqa. Iskay chunka kinsayuq chiklayninpi chanta mana Abraham llampaqchu qillqasqa karqa. Diosqa chiqan runapaq qhawanqa nispa. Ñuqanchikpaqpis qillqasqallataq karqa. Cresqanchikrayku Diosqa chiqan runapaq qhawawanchikta. Pipichus creenchik Señorninchik Jesucristota wañusqamanta kawsarichikpi. Paymin huchanchis niqrayku wañunanpaq churasqa karqa. Kawsarichisqataq karqa chiqan runapaq qhawasqa kananchikpaq. Jesucristopi crey imanita munan. Ñuqanchis creenchis Jesucristopi chayqa mana niyta munanchu, mana chaypi ñuqanchis ruwasqanchismantachu parlan, mana ima ruwasqanchismanta Jesuspaq chaymantachu parlasan. Mana chayqa ñuqanchis qhawarinanchis tiyan Dios Jesucristo obranta chayta hap'inanchis tiyan ñuqapis ruwanchisman hina. Jesucristo imapaq wañurqa cruzpi? Payqa huchanchisrayku haywasqa karqa. Jesucristo wañun huchasninchisrayku. Jesucristo wañun chaypi, Jesucristo wañusqanmanta huchasninchispi cruzpi wañun, hinata Dios nin. Chantapis Jesus kawsarimurqa. Chiqan runa ruwanawanchispaq payqa kawsarimun. Jesucristo mana huchayuq karqa. Imaraykuta Jesucristo kay pachaman hamurqa aychapi tukusqa. Aycha cuerpuwanpi payqa haywakuyta munarqa huchasninchisrayku. Cuerpuwan payqa wañuymunarqa huchasninchisrayku. Hinamanta huchasninchis pampachasqa kasan. Chanta Jesucristo kinsa p'unchaymanta kawsarimurqa. Imatataq niymunan kawsarimusqan? Nin pay kawsarimusqa ñuqanchis chiqan runa kananchikpaq. Qankuna creenkichischu Jesucristo cruzpi wañusqanta? Ñuqanchis runapi creenchis chayqa? Ari creeni. Entonces qan huchayuqchu kanki manañachu? Pitaq mana huchayuq? Tukuy huchayuq kanki, ñuqapis huchayuq kani. Chay runaqa crecian Jesucristo wañusqanta cruzpi. Hinachu manachu? Mana crecianchu payqa.
ñuqataq nini mana qan cresankichu nispa runata chaymanta phiñarikun. Imaynatataq ñuqa ma creemanchu Jesucristo wañuyninpi nispa. Mana creeman chay imarayku congregakuni, imapaq ñuqa ofrendani, imapaq ñuqa diezmota quni. Hinamanta mana chay runawan parlariyatinchikchu. Jesucristo cruz wañusqanpi creen chayqa kasiyan crey huchasniypis chaypi wañusqanta. Jesucristo cruzpi wañusqanmanta Dios qhawarqa huchasninchikpis chaypi tukukusqanta. Pero runanin Jesucristo creesqanta Jesucristo wañuyninpi, pero chantapis nisan huchayuq kasqanta. Kay runa Jesucristo wañusqanpi creenchu manachu? Mana payqa creesianchu chaypi. Chilepi nisino hinata t'ukunchupipis. Corea del Surpi asqa runa hinata creesanku. Qan creenkichu Jesuspi? Ari creyeni. Qan huchayuqchu kanki arichu manachu? Pitaq mana huchayuq? Qan huchayuqchu kanki chayqan runachu kanki? Ñuqa huchayuq kani nisanku. Entonces runaqa mana Jesuspi creesanchu. Ñuqa mana Jesuspi creespa imaynata congregakuni iglesia cristianipi. Hinata parlarsuman chay runawan arichu manachu? Corea del Surpi asqa runa tiyan, opa runas tiyan. Kay Chilepi mana kanchu opa runas, mana chayri? Mana paykunawan parlayatinchikchu. Qankuna entiendewankichikchu? Qankuna Jesucristo kawsarimusqanpi creenkichikchu? Ari creyeni ninku. Qanqa chayqan runañachu kanki? Imaynatataq runa justo kanman nispa nisanku. Chanta niwanku, qan nichu huchata ruwanki, nichu huchayuq kanki nispa. Qanqa phawaspachu ayripi purinki? Imaynatataq runaqa justo kanman? Runaqa mana justificasqa kaspa animal hinachu kankuman? Mana parlayatiykuchu chay runaswan. Imatataq niymunan Jesus kawsarimusqanpi creyay? Jesucristo kawsarimusqan kasan huchasninchispa ampachasqas ñakasqanta. Corea del Surpi Pascua p'unchaypi chaypi hatun cultusta ruwanku. Chay kawsarimun p'unchaypi chaypi hatun eventosta ruwanku, pero mana yachankuchu imatachus niymunan Jesuspa kawsarimusqanta. Palabra nin. Payqa kawsarimurqa chayqan runapa qhawasqa kananchikpa niwanchis. Jesucristoqa mana kawsarirqachu pay chayqan kananpaq. Qankuna sumaqta qhawariychis Bibliata. Pitataq pay chayqan runa ruwana karqa? Chayqan runapa qhawasqa kananchikpaq ñuqanchis. Ñuqata chayqan runa ruwanawanpaq. Jesucristo chaypaq kawsarimurqa. Jesucristo chayqan karqa qallarinimanta pacha. Chantan charaykuma Jesucristo necesitarqachu testificayta encimanita munan kawsarimusqan. Ñuqanchis qhawarisun cruzpi wañusqanmanta mana Jesus kawsarimunmanchu karqa chayri. Entonces mana pipis kanmanchu testificayta kay justificación quwasqanchismanta. Jesucristo cruzpi wañun chantapis pay kawsarimurqa. Imaraykutaq pay kawsarimunan karqa? Jesucristo mana huchayuq karqa. Entonces paypaq kawsarimuynin imatataq parlasawanchis. Jesucristo wañu mana huchasninmantachu.
Mana chayqa nisawanchis Jesucristo wañusqanta ñuqanchik huchanchis rayku. Chay kawsarimuynin hinata nisawanchis. Jesucristo wañusqamanta nichus pay kawsarimunman karqa chayqa. Runaqa creeman karqa Jesucristo wañun huchasninrayku hinata qhawankuman karqa. Charayku kawsarimuyninqa testificasan mana huchasninraykuchu, sinoqa ñuqanchirayku payqa wañurqa chayta nisawanchis. Kay palabra chayta nisawanchis. Jesucristo wañusqanqa huchasninchirayku kasan. Huchasninchis cruzpi wañu Jesucristuwan kusqa. Y paypaq kawsarimusqanmanta testificasan justificasqa kasqanchista. Dios Jesucristuta qhawarispa chayqan runasta ruwawanchis. Kunan paqarinpi ñuqa Abrahampaq faynimanta parlarqani. Payqa mana obrata ruwanchu. Pichus qhawarin impiyuta mana obrayuqta. Dios justifican impío runata. Dios chus justifican runasta chayqa. Dios chus justificaman limpu runasta chayqa. Ñuqanchis chayta qhawariyatinchis ari hina nispa. Chay runaqa chayqa runa kanantiyan. Chay runaqa limpu kawsayta kawsakun. Ñuqanchis hinata qhawarisunman. Pero Dios chayqa runata ruwan huchayuq runata. Charayku runasqa iskay sunqu kasanku. Chay huchasapa runa imaynata justificasqa kanman nispa qhawasanku. Supayqa t'ukuynismanta urquyta punimunan Jesucristuta. Chantapis mana saqiwanchischu Jesucristo qhawayta, sino ñuqallanchis qhawakusanchis. Hinamanta runaqa iskay yasanku. Imaraykutaq Dios chayqan runata ruwan huchayuq runata. Imaraykutaq Jesucristo wañurqa cruzpi chay huchasapa runarayku. Jesucristo chayqan runastaña ruwan huchasapa runasta cruzpi. Charayku Diospis chayqan runasta ruwayatin. Dios chayqan runa ruwasqasninchistachu qhawanqa o Jesucristotachu qhawanqa sunqunchikpi. Jesucristota qhawarispa sunqunchikpi Dios chayqan runasta ruwawanchis. Ñuqanchista qhawarikuspa t'ukurinchis imayna ñuqa chayqan runa kayman nispa. Hinamanta ñuqanchis iskayanchis. Dios niwasun mana chayqan runa ruwaykichu qamta qhawaspa. Sino waway churi chayqan runata ruwasunki. Chay payrayku ñuqa chayqan runata qhawayki niwasun. Pero ñuqanchis qhawakusanchis ñuqanchis hinata Dios chayqan runa ruwasun nispa mana allintachu qhawarisanchayta. Charayku confundido iskayasqa kasan. ¿Entiendechikuni chari? Qankuna entiendeyatinkichichu Abrahampaq fayninta? Payqa creerqa suyaypi mana suyanapaq. Chay situación karqa suyay mana suyayniyuq. Pero payqa Diospaq nisqanpi creespa creyerqa. Qankuna uyarinkichis su pastor o super pata predicasninta.
Pastor Oxuparpata comunión en carga usunawan mancha y machak zuna carga paywan palarga. Pay su tío casan Simon Shot. Pero chay zuna mancha y machak zuna carga kunanka pastor casan kunanka zuna masi qailla ñuqamanta casan. Payqa iskay chunka iskay niyuq watata manchayta puni ujiarqa. Payqa mana pisillatachu ujiaq chantapis askata payqa ujiaq. Corea del Sur tiyan licor soju sutiyoq kay licorqa manchay fuerte kasan kallpayoq. Mayqan zunallapish chayta ujiarinchayqa uchikallawan machasqa rikhurin. Pero chay runaqa pisqa chunka botellasta soyumanta sapa p'unchay ujiaq. Payqa manchay machaq suna karqa alcohólico nisqaña. Pero uq p'unchay Pastor Oxupar rirqa mayqin iglesiamanchik pay chayaq chayman. Paypata warmin waqaspa riq pastor paqman willaspa imanatachus tiyakusqanta. Pastor manaña atinichu tiyayta qusaywan. Pastor Oxupar chayta uyarispa nirqa qusaykita apamuy nispa. Charayku Pastor Oxupar qhipakurqa chay iglesiapi puñuspa q'ayantintaq chay panayqa qusanta apamurqa pastorpa ñawpaqinman. Chantapis qusan ñawpaq p'unchayta ujiasqa manchay machasqa rirqa. Pero warmi mañasqanrayku payqa asut'ayninpi temprano hatarikurqa. Mana hina día timanchu pastorpa ñawpaqinman ñuqa llich'arinay tiyan nispa nisarqa. Llich'arinaypaqqa ujiarinay tiyan uq traguituta nispa. Payqa llich'arinanpaq ujiallaqtaq. Chay soyuta uchikitallan ujiarispa uq vasitupi chayqa. Azunasqa huch'uy vasitupi ujiaq kanku pero payqa hatun tazonta hap'itawan hunt'aykuchispa ujiaykurqa. Chanta payqa temprano pastorpaqman rirqa. Pastortaq payta waturqa imaraykuta chay chika ujianki nispa. Pastor niraq salvacionta tarisaspa ni imapis kawsaynipi lluqsinchu allinta charayku llakinirayku ñuqa ujiani. Salvación hap'iytawan imaraykuqa ujiasiallankipuni nispa waturqa. Niraq salvacionnipi kawsaynipi nima ruwasqay allinta lluqsishu charayku ujiaq kani. Chanta salvación tarisqaymanta kay creencia kawsani manallataq allinchu lluqsin charayku ñuqa ujiallanipuni nispa nisarqa. Chanta Pastor Oxupar nirqa yachankichu qan imaraykuchus hina kawsasqaykita qanqa mana yachankichu allinta qanqa uqta mana sumaq yachankichu nispa. Chanta Pastor Oxupar payman kay palabrata payman compartirqa. Chanta Pastor Oxupar payman compartirqa kay palabrata Hebreos chunka t'aqayninpi y chunka tawayuq chiklayninpi. Chayrayku munakusqayni ayqikuychik lantista. Imara qanchikqa runa kaspa hinata ujiasanki? Hinatachu runa nima mana hinata runananqachu. Payqa nirqa mana chiqan runachu kani nispa. Imaraykutaq qan mana Diospaq palabranpi creenkichu?
Uktawa ñawiri Bibliata nispa. Payqa ofrenda haywasqallawan cheqan sunasta ruwan santificados nispa nerqa. Cheqanchu kanki manachu, mana ñuqa cheqan sunachu kani señor nerqa. Kanqa imaraykuta mana Diospa palabrampi creenkichu nispa. Ñuqaqa Diospa palabrampi creeni. Pero kay palabra imatata nisasunki? Nisasunki cheqan suna kasqaykita manachu? Ari chaypi nisawan. Kunaqa cheqan sunachu kanki manachu? Mana cheqan sunachu kani. Charayku Pastor Oxupar bosayta qallarqa. Imaraykutaq mana kay Diospa palabrampi creenkichu? Ñuqa creeni. Pero palabrapi creespa imaraykutaq mana cheqan kasqaykita. Imaraykutaq ninki mana cheqan kasqaykita. Cheqanchu kanki manachu? Payqa imatataq ninankarqa? Kunanqa sunqun p'akisqa kasan. Ari cheqan suna kani pastor nerqa. Hinata qan creenayki tiyan. Hinata ninayki tiyan. Entiendewankichu hina creenayki tiyan nispa. Payman licor ujiay gustan. Mana saqayatinkichu ujiayta. Ari nispa papay nisan. Ama kallpakuychu chay bisuta saqanaykipaqa. Tomaymunanki chayqa ujiay. Charayku ñuqayku palaspa chay comunionmanta. Ñuqayku taqa iskay yachiwarqayku chayqa. Pastorqa ninankarqa amaña ujiaychu nispa. Pero chantapis pastor ujiay nerqa. Qankuna pastores kaspaqa hinatachu ninkichis congregantekichista. Ñuqa askha kutita ujinamantataq comunionta qoqkani. Lishch'ari hermano. T'ukuyniyki mana allinchu kasan. Hayk'aqkama hinata tiyanki. Qancheqan sunachu kanki mana sino. Manaña ujiaychu nispa. Amaña fumaychu. Cheqanta kawsanayki tiyan. Qankunanichu hinata comunión qorqankichis wawqi masisnikichista iglesiamanta. Ministro kasaspa obraq urapi kasaspa hinata tiyasan. Hinamanta parlasanku congregantes ninkuman. Chay hina pastores imaynata tiyanku? Paykuna kawsanku watasqas obras ninkuman. Ñuqa lishch'asqa kanay tiyan. Ñuqa pastor kaspa mana hinata tiyanaychu tiyan. Mana hinata tiyanaychu. Astawan ñawrina tiyan Bibliata. Mana munanaychu tiyan kay pachata. Lishch'arinay tiyan. Oranay tiyan. Kay hina pastoresqa hinamanta comunionta qosanku. Paykuna leypaq obras nin urapi kasanku. Ñuqa chay comunionta uyarispa conciencia es remordimientowan kasarqa. Pastor paytanaqa ujiallaypuni nispa. Pero basuykita saqespa uqllata yuyakunayki tiyan. Tukuy kay kawsay sunasmanta ñuqa cheqan suna kani nispa. Uqllaypis pero yuyarikunayki tiyan uqnillata. Kunan p'unchay uqllani kanpis. Hinapis cheqan suna kani nispa. Amén. Chay ratupi supayqa manchaytapuni payta parlarisan. Qancheqan suna kani imarayku uqllasellankipuni. Supayqa condenasellampuni. Kay hinaqa nichu qankuna kawsaynikichispi lluqsin.
supaypaq rimayninta uyarisarqa. Pichus chayqa runata ruwaqa kasiyan Dios. Pitaq condenacionta wasunman? Chay wawqi masi aska tiempota kawsakurqay qhawarikuspaymantatachus ujiarqa. Chantapis pay manchay kallparikuq chay viciota saqinanpaq. Payqa mana creyatirqachu kay Diospaq palabranpi. Pero pastor Oxupar chay palabrata sonqoman sat'igurqa. Chay wawqi masqa sonqon t'ukuynin ukhupi kasarqa. Pero chay sonqota Diospaq palabranta chay sonqoman pastor Oxupar churarqa. Chay ratumanta pacha kay wawqi masi tifrarerqa kawsayninta. Ñuqa p'unchay payta waturqani. Yay, chay comunionmanta pachaqa ujiarqankichu tawa manañachu. Ari wakin kuti ari nispa niwarqa. Mana payqa uqllamantachu visionta t'akarqa. Chanta pastor Oxupar chay wawqi simanirqa kunan seminariuman yayku ministro kanaykipaq nispa. Charayku ñuqayku uqtawan iskayasqa kasarqayku. Imaynataq mayqin wawqi masipis yaykullanmanchu seminariuman nispa. Pastorqa visiykita saqispa seminariuman yaykuy ninan karqa. Pero pastor Oxupar nirqa chay wawqi masiman seminariuman yaykuy nispa. Kunan chay wawqi masi hatun pastorman tukun. Iglesianqa kasiyan vecino iglesiamanta. A veces ñuqa rini visitaq payman. Chantapis ñuqa payta watuni secretollapi. Chayqanta niway. Kunan p'unchaypis ujiasillankipunchu uchikan traguitusta chayqapuni charinispa. Ñuqa a veces uyaykita qhawarini. Uyay machasqa uyallatapuni qhawaspa hinayki nispa nini. Paytaq kutichimuwan. Ukillapi uchikanta ujiallanipuni nispa payqa ch'awkiyawan. Payqa nin señorpaq senanta hina vinuta ñuqa killapi uqta ujiani nispa nisyallawantaq. Payman chayta munarqa saqayta ujiayta kallparikuspa mana atirqachu. Pero cresqamanta pacha palabrapi pay chay viciota t'aqayatirqa. Runaqa mana allin yachanchu kay feymanta. Ñuqanchis kawsanchis watasqas kay ley obrapi. Charayku kallpakurqanchis mana fumanapaq, mana ujianapaq kallpanchiswan. Chayrayku t'ukunchis kallparikusaq chayqa charayku wakinkuna nisanku Jesucristopi creyespa huchata ruwayatsumanchu nisanku. Wakin runas hinata nisanku mana kay sonqo kawsayta riqsinkuchu hina paykuna t'ukrisanku chayrayku. Chay wawqi masi iskay chunka iskay niyuq watata payqa ujiarqa munarqa manchayta saqayta kallparikuspa mas saqayatirqachu. Pero pastor Oxupar sonqoman chay palabrata churaygurqa chay visionta t'aqayatirqa. Pitaq chay visiota choqarqa? Dios choqacharqa. Diospaq palabran choqacharqa chay visiota. Diospaq palabran sonqon ukhuman yaykurqa. Chayrayku pay saqayatirqa ujiayta manaña ujiarqachu. Chayrayku Dios yachachiwanchis sumaqmantapuni
ñuqanchis mana atinchikchu atipayta kay huchasta. Kan wakin runas kallpakusanku mana huchas ruwanankupaq. Chay runasqa tukuy fracasanku. Runaqa mana atipayatinchu huchata. Jesucristulla atin ruayta. Diospa palabra yaykun sonqoma chayqa. Chay palabra atin yanapawanchis saqenanchispaq tukuymata. Diospa palabra tifran sonqonchista. Diospa palabra Diospa sonqon kasan. Charayku ñuqanchis Diospa palabranta sonqonchispi hap'inchis chayqa. Chay palabra verbo karqa Dios. Kay palabrallataq Diospaq sonqon kasan. Charayku Diospaq yaykusqamanta Diospaq palabran sonqonchisman yaykun chayqa imata kanqa ñuqanchismanta? Qankuna tukunkichis k'achas runaspi. Imaynata tukunkichis natuy? Ñuqanchis tifrakunchis Diosman hina. Diospa palabranta hap'inchis chayqa. Diospa palabranpi hatun atinin Diospata kasan. Pero wakin runas pantanku, t'ukusanku, sumaq runa kasqankuta, chantapis habilidad niyuq kasqankuta. Pero k'achas runa kachunkapas mana huchata atipayatinchu. Jesucristulla atipayatin kay huchastaqa. Chay waqimasi Simon sun Diospa palabranta hap'irqa. Qankuna qhawarichis chay chika watasta payqa mana saqay munarqa uhyayta. Pero Diospa palabranta hap'ispa t'aqayatirqa. Ñuqapis ñawpaqta niraq Jesucristupi creesaspa uhyaq kani, fumaq kani. Pero chay p'unchay Jesucristo palabranpi creesqayman pacha tukuymata choqayatirqani. Salvación y p'unchaymanta pacha mana uqtawan uhyarqanichu. Pero mana fumayta saqayatirqanichu. Salvación imanta pacha killata fumashallarqanipuni. Chanta ñuqaman manchay phiña kuychayamuwarqa chay fumasqaymanta chanta choqayatirqani chay fumanta. Charayku kay palabrata uqa sumaq entiendenan tiyan. Runaqa purin sonqonpi imaynachu kasyan chayman hina. Jesucristo nirqa kay hina palabreta. Chaypi nirqa hipócritas, fariseos, escribas. Qankuna limpu chakunkichis hawamanta ukhumanta. Ñawpaqtaqa ukhumanta limpuchakuychis. Hinamanta patakaqpis limpu kanqa. Entonces Jesucristo chay sonqon ukhumanta parlan. Imata karqa? Sonqonchismanta parla sawarqanchis. Jesucristo niwanchis limpuchakuychis sonqoykichismantaraq nispa. Hinamantataq patakaq limpu qhawakunqa nispa. Imatataq nimunawanchis patakaqta? Ruwasqasninchis. Ñawpata sonqonchista limpuchananchis tiyan. Pero runas religiosaqa waqladuman sonqonkuta churanku. Paykunanqa k'acha qhawachikuymunayta. Kawsaynipi k'acha qhawachikuymunanku. Charayku ma funcionanchu. Chayrayku creencia kawsaynin libre phutiypi. Sonqoypi nisuma licor gustawasqanta. Fumay gustawan nisuman. Huchas ruway gustawan nisuman. Kay pacha kawsay gustawan nisuman.
Pero ñoqa Jesucristopi creeni mana hinatachu kawsanay tiyan. Entonces uqa chay tukuy chayta saqaymunan. Charayku religioso hina hipócrita sina tiyasanku. Chay runasqa Jesucristo manchayta puni k'ameq nispa qankunaqa aya hina kashankichis patan pintasqa. Chay aya p'ampanaqa patanpi pastoswan tukuyma p'ampasqa kasan. Chay sepulcro ukhupi tiyan tullus chantapis aya chay ukhupi kasan. Jesucristo hinata fariseospa kawsayninta nisawarqanchis. Sonqonkipi huchayuq saqra ruwaykunayniyuq kasan. Pero patanmanta paykuna llimpupis kankuman hina qhawachikunku. Charayku paykuna kawsaynin mana Jesusman gustaqchu. Charayku Jesucristo manchayta k'amiq paykunata. Qankuna pichakuychis patamanta ñawpaqta nispa. Trapuanchu sonqonta pichayatinkuman. Ñoqa testimonionta chay wawqi masi Simón sumanta nikichis. Paypaq sonqonman palabra yaykurqa chiqan runa kasqanta. Chaymanta pacha sonqon limpu quedakurqa. Diospaq palabran sonqonman yaykusqamanta pacha sonqonqa limpu ruwakurqa. Chay cambioqa sonqonchismanta pacha lluqsin. Sonqonpi chinkaña chay ujiay munayninqa. Jesucristo chayqa sonqonman yaykurqa. Chay chika tiempota pay kallparikuspa mana saqayatirqachu ujianata, pero Diospa palabran tuyarispa chay viciota pay saqayatirqa. Hinamanta kay kawsay creenciaqa ruwakun. Abraham imaynatataq Isaacta yumayatirqa. Payqa manchayta puni kallpakuq Isaac kapunanpaq, pero mana nasakuqchu Isaacqa. Atiniman hinalla Ismael nasikurqa. Pero Diospa palabran sonqonman yaykurqa. Chay palabra niqta Isaac paqarikurqa. Génesis iskay chunka uqninpi nin. Diospa palabraman hina Sarayman ruwarqa. Dios Sarayman nirqa. Diospa nisqaman hina Sarayqa wisayuq rikurirqa. Isaacqa kasyan palabraq poqoynin. Mana Abrahampa yumasqanchu, sinoqa Isaac Diospaq palabra poqoynin kasan. Chay Diospaq palabran yumachirqa Abrahamta. Saraqa manaña wawa riqsiyatirqachu. Chantapis Abrahampata cuerpon wañusqaspata hinaña karqa. Pero Sarah aychamanta paqarikurqa Isaacqa. Hina Bibliapi Abrahampa feynin qillqasqa kasan. Imataq fey kasan? Diospaq palabranpi crey, imaynachu kasan kikinta crey. Ñuqa t'ukuynima hina entiendeyatiniraq, hinachu manachu?
Dios pa palabranchus nin hinata hina kasan. Ñoqanchis yachaqanchis kay fe kawsayta pastor oqsupar neqta. Ñoqanchis yachaqanchis kay palabrata Biblia manta. Mana kay Bibliapi teoria llatachu yachaqanchis, sino fe kawsayta palabra neqta yachaqanchis. Imaynatata qhawasuman Dios kutichimuasqanchista oración neqta. Pastor oqsupar yachachiwanchis fe kawsayta pay imaynatachus kawsakun chay neqta. Ñoqanchis yachaqanchis kay fe kawsayta imaynatachus pay kawsan kawsayninta. Chayta qhawarispa. Kay pachapi tiyan askha runa sumaqta riqsinku kay Bibliata. Chantapis mana tarinichu runallatapis imaynatachus kay palabra kashan Bibliapi hinata tiyasqankuta. Mana kay Bibliallatachu entendenchis yachayninchisman hina, sino ñawpaqta creananchis tiyan kay palabrata sonqonchis ukhupi. Entonces chay feywan uqa kawsayta atin. Sudamericapi askha misioneros tiyan misioninchimanta. Chantapis kallantaq Pastor Sonjuyu Lima Perú suyumanta. Qankuna uyarinkichis testimonio imanatach Sudamérica manchayamusqanta. Payqa watuq pastor oqsuparta imaynatataq ñuqa misionero kasaq Sudaméricapi pastor. Mana ñuqa españolta parlaya atinichu. Chantapis mana ni pisaq sinichu chay suyupi. Pastor imaynatas risaq ñuqa misionero kanaypaq haqaypi. Qanqa aviman wichari si haqayman nispa kacharpayamurqa. Pero pastor mana ñuqapitapas riqsinichu chay suyupi. Qanichu ñawirinki Génesis iskay chunka tawayuq t'aqayninta. Dios tukuymataña qanpaq wakichin. Arichu manachu? Pastor maña ñuqa entiendenichu español, pero qanqa zi evangeliota predicamuy haqaypi. Pero predicanaypaq españolta yachanay tiyan españolta parlayta. Pero predicaspa evangeliota qan yachaqamuy zillay nispa kacharpayamurqa. Hinamanta misionero Sonjuyu Costa Rica manchayarqa. Payqa kawsashallanpuni mana wañunchuy. Chantapis kallantaq waq misionero Kim Bonso Brasil suyupi. Paypis Brasil suyuman rinanpaq. Mana pita riqsirqachu. Ni portugués parlayacharqataqchu. Payqa mancha llakisqa kasarqa sonqon ukhupi. Pastor mana ñuqapitapis riqsinichu. Ni portugués parlayachallanitaqchu. Imaynataq kayman chayasaq. Avianman wichari qanqa zipuy nispa kacharpayamullarqataq. Avionpi qan predicay kay evangeliota nispa nirqa payman. Chanta Dios ña qanpaq wakichin ña tukuymata nispa kacharpayamurqa. Chay misioneropis hinallamantataq Brasilman rirqa. Kunan ministeriopi kasan. Ñuqayku hinata kay fe kawsayta pastor oqsupar neqta yachaqayku. Chayrayku yachaqaspa hinamanta kay fe kawsaynikuta kawsasayku. Pero chantapis pastor oqsupar ñawpaqaypi chimpayku payqa manchayta k'amiwayku. Qankuna mana allintachu kawsankichis kay fe kawsayta nispa. Iskay waranqa chunka hisq'uniyuq watapi ñuqayku sayarichiq qallarirqayku iglesiata.
foto churaychis saber qhawarisunchis haqay tiempopi iglesianchispi pachaq iskay chunka wawqimasis karqa ñuqayku chay tiempo chaypi tiyasarqayku salón de culto alquilerpi karqa waqniqpi foto qhawarichiychis chay salón de cultuta sayarichispa pero hallp'ata rantispa chay salón de culto sayarichispa chaypaq valorin lluqsirqa qanchis pachaq waranqa $. Chaypi pachaq iskay chunka wawqi masislla karqanku pero misión niwarqayku sayarichi chay salón de cultuta iglesiapi nispa haqay tiempopi ñuqayku qolqayku kapuarqayku chay anticreticopi kapuarqayku tawa pachaq waranqa $. Kapuarqayku pero ñuqayku necesitarqayku askha qolqeta waq fotota qhawachillaychistaq qankuna qhawayatinkichishchu chay wasaladupi departamentosta chayqa khusqa kasan departamentosman chay mama chay apartamentosmanta huelgas ruwaq hamunkanku mana ñuqayku sayarichinaykupaq iglesiata paykuna mana munarqankuchu sayarichinaykuta chantapis ñuqayku mana construccionta ruwayataqchu kayku mana maquinawan sayarichiyatiykuchu entonces tiempo saqirqayku haqay tiempopi chaqatapuni yuyarikuq kani palabrata ventanaspis hanaq patapi kicharikuchun atikunmanchu maymantataq qolqa chayamunqa segunda iskay kasayaspi qanchis iskay niyuq chiklaynipi ventanaspis kicharikuchun hanaq pachapi kay atikunmanchu ruwayta hina t'ukuriq kani askha qolqeta necesitarqayku chantapis salón de culto ruwakurqachu manachu kay pachaypi imanata llankinchis tukuy qolqeta tantaspa maykatachu necesitankichis chayman hina kay misión nillanchispi misionerosta kachanku waq suyusman hinamanta ñawpaqta imanata paykunata kachanku maymantas kachanku chaypi idiomata yachaqananku tiyan chantapis yachaqananku tiyan culturanta chanta allinmanta wakikuchispa chaypi wasita alquilanku chaymanta salón cultupaq alquilanku hinamanta kachanku waq suyusman pero misión ninchispiqa wakin kuti tiyan rotación ministrosta niraq rotación kasaqtin 15 p'unchay ñawpaqllata chaypi willawayku anunciota churaspa chanta ñuqayku usqayta empakayku tukuy imasnita chanta waq ladomas ripuyku ñuqapis hinamanta fácil ruwanapaq kashan tusunay qankunaman munankichis yachachisunayta ñawpaqta cajas rantiyku mudakunaykupaq astakunaykupaq ñawpaqta wakichiyku cajasta chay tukuyma tantaykuspa chayman hich'aykuyku chanta cinta churaykuyku chaymantaqa astakuyku hinamanta hasa chayqa punichari mana tiempopis kanchu cajasta arreglanaykupaq mana tiempo quwaykuchu astakunaykupaq
Pastor imanatata wasuyuman zisaq misionero kanaypaq. Mana pita riqsinichu chaypi. Chantapis ma parla yachanichu idiomanta. Aqanichu ñawirinki Génesis iskay chunka tawa t'aqayninta. Pastor imanata misionero manta risqa. Avión pisinkia. Avión mauchari zipullay nispa niwayku. Hinata kachawayku. Misión ninchispi niwarqayku. Sayarichi salón de cultuta nispa. Kolqeta qawanku manchay atikuman ruayta, pero niu kolqeta qawanku chuchantapis ni sawanku sayarichinayta cultuta. Ñuqaykuqta karqa tawa pachaq waranqa $. Chantapis qanchis hunu waranqa $. Hina sayarichiyku chay edificiota. Chay tiempopi karqa qanchis hunu waranqa hunus. Kunan Argentinapi Salón de Cultura sayarichanku. Hinaman sayarichiyqa alliman qhawakun. Sapa p'unchay ñuqanchis Diospaq obranta qhawariyatinchis. Mana tukuy testimoniota willayta atisuykichischu. Ukuti warmi salvacionta hap'irqa. Chantapis qosan hap'illarqataq. Qosan llank'arqa construcciónpi. Chanta payqa construcciónpi llank'aspa paypaq munaynin karqa kawsayninpi. Ñuqa chay chiki wasista sayarichani wasunaspaq, pero Dios ñuqa salón de cultuta sayarichita munani Diospaq nispa. Pero chay zunaqa salvación hap'isqanmanta wasinta vender payarqa, chay vender paytawan chay qolqeta ofrendaykurqa. Ashka qolqe karqa. Pero payqa salvacionta llisillan tarirqa, chantapis hinapay ruwarqa. Chaymantapis tiyun karqa wawqi masimanta iglesiamanta. Chay tiyunpis manchay llaq runa karqa. P'unchay chay waynuku niwarqa pastor predicay chay tiyuyman nispa. Tiyunpis salvacionta hap'ikurqa. Chay tiyunqa soltero karqa mana casarallashqapischu. Pero chay runaqa wañusarqaña cáncer pulmón niqta. Pero pay salvación tarisqamanta manchay agradecisqa kasarqa. Chantapis hamurqa ñuqawan Dios pastor manchayta puni gracias taqoyta munani Diosman. Ñuqaypata wasi tiyan. Ñuqa munani ofrendayta kay edificio sayarinanpaq. Chanta chay zuna salvación hap'ikusqamanta killapi payqa hanaq pachaman ripurqa. Ñuqa manchayta puni pachaqurqani chayrayku. Hinamanta chay wasiwanpis, chay ofrendawan, chay salón de cultuta sayarichi atarqayku. Haqay tiempo ñuqa imamantata gracias a Dios qusarqani. Gracias a qusarqani salvo kasqaymanta. Chantapis chay waqe masiq salvación imanta ofrendamantapis gracias a qusarqani. Pasorqa mana hinatachu t'ukurinantiyan. Hinamanta manchayta Diospaq obranta milagrosta qhawarirqani chay llank'anapi. Pitaq mana sayarichiy atimachu hatun salón de cultuta qolqen kapuqtin. Chaypiqa mana fe niyuq kaspa hinacha sayarichisuman. Pero español tayachaqaspa ashka qolqeyuq pitaq mana ziyta atinmanchu misionero kanapaq. Mana feywanpis hinata ruwayatinku. Pero misión ninchispa mana fe niyuq kaspa mana imatapis Diospis ruwayatinchischu. Chayrayku ñuqanchis fe niqta thaskinanchis tiyan. Creenanchis tiyan. Imapi creenanchis tiyan?
Dios pag niskampi krenanchis tiyan. Abraham pa feinimpi. Payqa creerqa suyaypi mana suyaypi. Chay fey mancheta punimunarqa Dios. Dios mas k'ampichus feyniyuq kasqanku chaykunata. Qankunapis kunanmanta pacha kay feyniyuq kawsaychis. Dios qallarinqa hatun obrasta ruwayta kawsaynikichispi. Hatumanta hatarinaykichispaq bendecesqa Dioswan. Crey qallarisqaykichismanta pacha. Amén. Kunan orasunchis. Tata Dios, gracias takoyki. Qan quwayku chay Abraham paq feyninta. Chay fe kasqanmanta pacha Dios llank'an. Tukuy kayta Jesucristo sutinpi mañaykuyku. Amén. Pachi pachi. Quisiera invitar a una persona muy especial para nosotros, el obispo Juan Carlos Reyes, es dueño de esta iglesia, nos permitió que nosotros usemos este lugar. Por favor, obispo Juan Carlos Reyes, por acá, y eso es su casa, ¿no? Entonces nos permitió. Y también nosotros ya haremos seminario bíblico desde 28 de abril, 29 de abril, Congreso del Líder Cristiano, otra vez invitado con el pastor Pablo Sin de México. Ahora vamos a pedir una palabra. Bienvenida, por favor. Muchas gracias, Pastor Kim. Es un verdadero privilegio para nosotros acogerles a todos y cada uno de ustedes y le damos la más cordial bienvenida. Bueno, al finalizar es una despedida al revés, pero me había pedido el pastor que lo hiciera en la mañana, pero tuve que llevar a mi esposa a la clínica que se operó, lamentablemente hubo un cambio de horario, así que estuve temprano allá a las 10 de la mañana y vengo llegando de allá. Gracias a Dios todo salió bien, así que estoy más relajado, más contento y agradecido por la palabra de Dios que tocó profundamente mi corazón, lo que alcancé a escuchar y creo que lo voy a poner por obra porque la fe sin obras es muerta. Así que bienvenidos a los que vienen de afuera de Chile a nuestro país y bienvenidos a esta casa, a la casa del Señor. Todo lo que requieran de parte nuestra, cuenten con nuestra ayuda y nuestro agradecimiento especialmente a usted, Pastor Kim, a su esposa, por darnos la oportunidad de acogerlos a ustedes, porque el que acoge a un hijo de Dios, a un profeta de Dios, recibe honra de Dios, bendición de Dios. Y yo la necesito. Yo no sé si usted necesita eso también. Así que acojamos a los hombres y mujeres de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. ¿Sabe que los que están alojando en un lugar, hotel o algún lugar, mañana a qué hora va a desayunar en este lugar? 7:30. Por eso ya tiene que partir a algún lugar 7 o algún lugar 6:30, ¿no? Para que comamos juntos ya. Gracias. El día hoy así terminamos. Largo tiempo, todo el día estaba aguantando. Gracias por la participación. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.